Maligaya pod dati sa opisyal na YouTube channel lang ang Buka Radio Drama 2025. Makinigo pang tamasahin ang mga klasikong radyo dramang Pilipino. At huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang bell para maabisuhan sa mga bagong update. Di Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti umuna apaset ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Love Triangle. Dito'y drama tayo. Di Masakbayan. Jonah, Nakaragrag saka, gaputag ko'y kuyog tamanan nagpaspasyal ita dito'y park. Kuma, kanayon ta naragsak, Alfred. ketuan met, Jonah mahal. Kanayon tamat anaragsak, gapot pimpin na tagta. Uray siya, nakaragragsakak no agkuykuyog ta. Umay ka nga raw din, ituloy tan tagpasyat. Kalpasan na, mapantantumangan iti paborito ta a restaurant. Sige, ijay abanda ti papananta. Adi ti Diyos Manong Ramil, agpalamiis ka, kabayatan ti panagsarsarita ta. Nagdagaang mat ngamin ti panawan. Agyamanak analin. Katagyamanak. Gaputan nakasarita kamatlangan. Apay Manong, anya ti kunam akayat mo nga ibaga kanya. Ading. Kwa. Kaya't kula ko maakumustahan ti daton ko kan kangayat. Katsapay la ko ma. Damat namnamak di tapusom. Kwa Manong Ramil, bay anak kumapay amang tingiting iti husto arik na. Awan paregot ading ko. Nakasaganak nga aguray. Nga uray kasanupay kabayag. Gaput ay ayatan kaunay-unay. Agyaman nga rod no kasta Manong. Eso apasensya ka na. Masapul ngamin ating-itingak anaimbag ti husto arik na. Tapno awan to ti pagbabawyak. Kas nakunakon. Nakasaganak nga aguray. Taay ayatan kaunay-unay. Good morning, Jonah. Blooming ka ita Madlaw talaga ti in love. Good morning matkan ka, Gemma. Sika talaga, sutilan nakmanan. Ngam, wan mo ta? Jak ilibak ang naragsakak. Gaputa nagkuyog kami manan ka ni Alfred idi Kalman, ang nagpaspasyar idi parke. Kunak tupay ka. Madlaw launay anaragsak ka iti relasyon yo ka ni Alfred. Wen, Gemma, katsapay la ko ma. Taawan to ti panubok asaan mi amabailan. Anya ti kayat mo asawan? Siyempre, adalaw to dagiti dumtang apanubok iti relasyon mi. Kat idaw-dawat ko asapay la ko ma. Taagbalin kami anatibker no dumtang manday ta. Si kakit di mat. Kat syempre mat kabailan yo gaputa agin inayat kayo. Saan ka di? Awan duado iti dayta, Gemma. No kasta nga rod, di ka unay agpampanunot iti negatibo. Pagtalinay din niyo ti panagtalekyo iti tunggal maysa. Wen, Gemma, kat agyamanak iti dayta apalagip mo kanya. Awan anyaman na. O ala, umay ka. Agtrabaho tan gaputa alas 8 iti agsapa. Inton madamdaman tumanan ti panagin ni storyata. O sige nga ron, at trabaho tan. Ang mga numaungtan ta. Oh, Alfred, adda ka magayam. Sigurado asuko naman ni Jonah. Gusto ka, Annalyn. Talaga asuko nagtigayim mo. Gaputada pa panan mi ita. Ay, sana all. Siyak kumamat ti masukon kan maitulod iti inaldaw. Dumtang tumat lang dayta itibiyag mo, Annalyn. Iti dayta kinapintas mo. Imposible mat nga awan agar-aram kan ka. Diyak ili ba? Adamot kit di dagiti agdat-daton kanya. Ngamawan mat ngamin sumgar adot-dot ko kadakwada. Anya? Sika talaga. Napili kan tumat ngamin. Saan ka akas ni Jonah agayim mo, asaan napili? Saan mat Oh, aday ta ni Jonah. Intayon, makikuyugak kada kayon arumor dito opisina. Okay, umay kang arudan. Sabtan ta ni Jonah, kat agkukuyog tayon arumwar dito eh. Nagatang yo ka di aminan nga agasyo, tatang? Wayne, Jonah anak ko. Katagyaman nak itiinted mo apaggatang ko Awan anyaman na, tatang. Rumbang lang ada kami mat ita nga anak yo ti agserbi kada kayo. Nang runa ita, tama nagsaksakit kayo.
Agyam-yaman na kiti apaw. Gaputa nasisingpet kayo nga anak ko. Nupay nasapa apim mo sa iday di Marina nga inayaw. Nagbalin kayo lata na saya at nga anak. Gaputa kasta ti insuruyo kada kami nga agkabsat, sipod babasit kami. Iso arumbang lang nga rod, nga iso mati aramidan mi. Gaputa iso ti rumbang anak ko. Aywan gayam. Awan ka di pa'y plano yung agsimpakin ni Alfred. Kaya't ko kumamit din na makita dagiti agbalin nga apok. Awan pa'y tatang, kayat may asaganaan anaimbag ti panagkalay sami. Ti kayat mi, tay addan tumutan pangrugyan mi inton agkasar kamin. Sa bagay. Ngem diyo ibaybayag Gaputa magagaran ako na madan iti apo. Wan tatang, madanon tulat taday taabanag. Hoy! Ay! Unay kat dayta naman nakagigtot mo, Annalyn. Anya kamutin manang. Apay akilaat nga da ka di talikudak. Agmay-may sa akla ang itay dito'y balay. Ngam kilaat kit din ang nagsao ka di talikudak. Kasano nga min amadlaw na. Kat nakaturong mati imatang mo di taladawan tay limod nga ayatam. Anya, saan mo't amanang? Anya saan? Kat nakitak pa yan nagdadad ti luwam. Gaputan nakita ba nag-sweet da ka ni John na anobya na? Di mo unay pigsaan tiyag sa umanang. Ang mga nuad da makangag nakababain. No di mo kayat nga da sa bali ang makadlaw. Isardeng mo ti panagpanpantasyam kan kwa na. Awan to ti makaamu manang. Di na kumamit lapdan. Gaputa day to langan ti mabalin ko nga aramidan. Amok ngamin apulos ajak mapaayat. Gaputa amok no kasano ti panagayat na kini Jonah. Kan may sa, amok ngagpinpin na tigdaunay. Ay, unay kamat ngaminan. No apay mo't atipay nobyo ti gayem mo ti inayat mo. Awan mabalin ko. Gaputa jak mo't maisuro day to'y pusok nga agayat iti sabali. Ni, si kamat gayam ti masabat ko, Manong Ramil. Wanjo na, ating ko. Mapanak man nagpasyar di tabalay da Annalyn. Kaya't mapan ko itad dagito'y bunga tinatang kan prutas, aparakan ko na. Wow, nag-sweet kamatan, Manong. Madamag ko man laan. Agdat-daton ka kaditi gayam ko? Wala ding. Medyo nabayag mo nga agdat-dato na kan kwa na. Kaya't barang addan tumot banagan, ti ayat ko kan kwa na. Ala, lalaingam nga rod ti agdaton, Manong. Kaya't kaapara ka ni Annalyn. Gaputa na singpet kan nagagat ka. Agyaman no kasta ading. Kaya't numabalin. Tulungan nakman. Tapno mapasungbat ko ti gayem mo. Day talagayam. Bay Manong, tulungan ka man nga agpaiso. Barang sungbatan na kanton ti gayam ko. Annalyn, umay kan. Datati agkuyog, kaputain mo ng dagiti lovers itay. Kaya't mo asawan, sinukon manan ni Alfred ni Jonah? Katuan Apay, saan ka kadipay anayruam kadakwada? Kanayon mat asukunan kan itulod na dito'y opisina, saan ka di? Apay, saan da nga taamaong uma ititunggal maysa? Anya? Apay mat anay baganday ta? Kasano? Tunggal bigat, malam, kano awan sarak tayo dito opisina, kat isoda ti agkuy-kuyog. Natural laang akasta, gaputa agayan ayat da. Kan maysa, itugtugot da tayo mat no daduma kadagiti pagnada, saan ka di? Kas kumain ton bigat. Inawis da ka mat, saan ka di? Wan, inawis da, gaputa man sarida ka numanon. Nag-sweet na nga ron. Adamat nobyo ta. Tapno adamat partner ta. Kumuy-kuyog kadakwada. Ni ko ma-Alfred, di kayat ko anobyo. Ada ka di magbaga, Annalyn? Ay, kuna, adan tumatlat ta, ngam saan pa'y siguro apanawan. Sa bagay. Husto ka matkit di. O alang arudan. Mapantan. Ang mga numaabutan tapay itinapig sa tudo. Alfred, kumita ka itiror da iti amon.
Nagpigsamot gayam ti todo. Sigurado ang marigatan tang agawid no kastoy. Sapay agmotor ta. Sumarding tumot lang daytayin ton madamdama. Agpasyar ta pa dito yung mall. When mo, mapantagid din nagdinner. Oh, sige nga Rod. Mapantapay mangan. Sakbay nga ituloy tatiag pa siya. Hello? Ha? Adda kayo maggayam dito yung mall. Imagas kami kini Gemma dito eh. Kapot na nagpiksamot ng titudong. Wan nga, Rod. Umay kan, Annalyn. Ditang singaan ti pa nag-date da. Saan kayo ama kasi nga? Ala, pag-ururayan tayo iti panagsardeng titudo. Intayo kid din nag-dinner. Agpaiso, Alfred. Ilibre na kami. Anya ka kadi, Annalyn. Intakit din. Intayukit din. Mangan tayo pa, kabayatan ti panagiin ni istorya tayo. Sige kayo. Agpasugnudak no paayon nyo ti awis ko. Anya? O, alang nga, Rodan. Mapantayon. Parang sumardeng matladagos din napigsa at udok at makaawid tayon. Una yan. Nakapigpig sa latnamot titudo. Naimbag lakit din. Taad na to'y dakil apayon ko. Ngam, ay mo na, nakaragrag sa kakita. Gaputan na gabay kami kin ni Alfred ang nagtugaw ijay panganan itay. Kaslama itay tayo, di pa nagrek na. Hoy, Annalyn. Sa dino ka di pa lang, di pa panangkong nagpigsa lang arudan dito do. Ay sus, nalabsak mo't gaya man ti balay mi. Ay, agawid akon manang. Jakmat nadlawan ang nailabos ak gaya man. Ala, sumra ka kid din. Agim imagine ka man siguron, iso ana ilabos ka. Ni manang mo't. Ala kid din. Sumrakan, kanay, ingkag sukatan, gaputan na basbasakan. Ay, un manang. Ay, un gayam. Ipapudutan nakman nga rod iti danom, taag kape ang kapaman ang makadigusak. Wan, matungpal, senyorita. Ni manang mo't. Ala kid din, ingkag di gusain. Tapno saan ka ama opran, katamangan no agsakit ka pa'y. Hello, Gemma. Aping imawag ka. Kaya't ka lang ako mustaan. Sigurado anabasa ka matlaan, kaputan nakapigpig sa titudo itay. Wen nga rod, medyo adayo pa'y mat ngamin ti mapagna, sakbay am adanon ti balay mi. Angam indi guskon, may atirik na. Di nakpakadanagan, friend. Mayat ba't nga rod no kasta? Ngam, da Jonakan Alfred nga ta. Nakaawid na mo ilangatan? Diyak mo, ngam naku na ni Alfred itay, ano saan asumarding titudo? Maturog dalangan ka ni Jonah iti hotel ti mall. Anya, ay sana mabalin. Sana mabalin na maturog da Jonakan Alfred iti hotel. Apaya ka sa ti reaksyon mo. Agsina damat iti kwarto no bilang? Ay, kasta ka di. Nasaya at matingarod no kasta. Ay, saan nga min arumbeng agkaturog da. Gaputa saan da pa'y met nga agasawa. Sobra mo ti reaksyon mo, friend. No saan ka lang at ang ama mo? Amang ano panunutat nga da pa naggustom ka ni Alfred. Anya, uy, tila ibagbagam mo, Gemma. Isaksakit ko lang ang tigayam ta. Anya ti amo tayo. Amangan nulok ko ni Alfred no adan mapasamak itinagbaitan da adi da pa'y nagkalaysa. Angaw ko kadilaan. O sige nga, Rudan. Maturog tan. Bye. Good night. Kastamad kan ka, friend. O sige nga, Rudan. Maturog tan. Tamasa patamanan nga agtrabaho inton bigat. Tatang, saan ka no ang makaawid itang ni Manang Jonah? Gaputan napigsa ti tudo. Saan ang maitulot ni Manong Alfred? Gaputan motor lang ti lugan da. Kahit pagturuganin nga ini manang mau. Maturog dala ka nun ijay hotel, tatang. Anya, hotel ko nam. Wen tatang. Angem di kay agdanag. Gapot agsina da iti silid. Nakita kita ni Manang Jonah. Single room ti ayan na. Iso ang natalgad ti kabsat ko, tatang. Ay, nasaya at nga rod ano kasta. Sige, ingkamot maturugay tapno makainanakan. Alfred, kunak man no nakaturog kan? Apay ngay may kape lang dito silad nga ayan ko. Pastragan na kumapay.
Kaya't kapay nga minakasarsarita. Takbayan. Alfred, apin inarakop na. Ibatan ako, ma. Kung ako nagsarsarita talaang. Pasensya ka na. Nailuyo sa klaeng. Ah. Ay ayatin ka nga minunay. Ala, agtugaw talaeng. Ket agsarsarita ta. O sige, ngaminton madamdama. Agsublikan ton ijisilad mo, ha? Diyak ngamin kaya't makaramid ta itibanag asaan pa'y arumbang. Maawatan ka, Jonah. Ket pasensya ka na talaga, ha? Sapay la ko, ma. Tadi mo pagarupan na kung gundawayan ka. Amumat, adakkel ti panagraam ko ken ka. Amok day ta. Diyak lang ngamin kaya't mailawan ta. Laglagi pam, ado pa'y dagiti plano ta masapol matungpal. Ngam, di mo ko mapagduadoan ti panagayat ko ken ka. Diyak to pulos agduado, ha, Jonah. Mamati ak anapudno ka iti relasyon ta. Sige nga, Rod. Aginanakan. Good night. Good night, Alfred. Katlaglagi pam akanayon nga ay ayatan ka. Ay ayatan ka matunay, Jonah. Ikarik nga agbalinak anatibkar kadagiti di maliklikan adumteng apan nubok. Kasta akmat, Alfred. Kat kadwa ta ti Diyos iti amin a plano kan arapaap ta. Rabi, ngamjak mat na makaturog. Saan kit din ang maisina iti panunot ko da John kan Alfred? Naturog da iti hotel? Anya nga tantar aramidan da ita. Ay, anya matan. Nagalastik kasto'y ama pang panunot ko. Anya pa'y lang ter aramidon dito'y salas, Annalyn? Sapay ag kuti-kuti day tabibig mo. Agtanta na mitim ka, adimot nga rod maawatan. Ni manang mat. Baybay ang nakadilat na. Talaga asaan mo ang maawatan ti itanta na mitim ko. Ingkakit maturugan. Masapa ka pa'y ama pa nagtrabaho inton bigat. Anya? Si kakit di ati mapan maturog. Tanasapsapa ti serrak mo ngam iti siya. Na, unay day tanasan na ay. Apay, adaya parikot mo. Manang, nagsakit. Ni, anya tinasakit? Nabara ka kadi? Saan man? Kunaklakit din no agurigor kan. Gapo iti pa nakabasam iti todo itay. Apay, anya tinasakit? To'y pusok, manang. Apay, nakitam ka di manin as sweet da Jonah kan Alfred. Iso akasta ka. Sigod matakas, Jada. Ngam sana da ita ti pakasaktak na unay. Kat anya nga rod, ibagam atap no maawatak. Masaksakitan na. Kaputa naturog da iti hotel. Kaputa sanda na nakaawid. Gapu iti kinapigsa ti todo. Kat anya ti parikot mo dita. Mga no. May lawanda. Kat inton bigat. Ibagatan ton nga kalaysada. Nagsakit. Ay, patsyak asaan ang mapasamak dayta. Amo tayo mo't anatak ng ababae ni Jonah. Kat patsyak, adinan to aramidan dayta. Gaputa saan da pa'y mo't anagkasar. Saan man ngamin atila pang panunutem. Ala, ingkakat aginanan, gaputa amang ano na bannog kalaeng. Good morning, Jonah. Good morning, mat friend. Ay, medyo naladawak. Tanapan ko pa inala to uniform ko ijibalay. Kat, kumusta ngay? Kumusta ti? Terabi iyo ka ni Alfred ijay hotel, ah? Ay na, amok, so tilanak manan. Ngam ibagakken ka. Awan pa'y napasamak kada kami. Gaputa iresrespeto nak ni Alfred. Angaw ko kadilaeng. Am-amo ka unay. Isu nga amok asaan ka abasta agaramid iti banag amabalin a
Ngam adda ni Apo Diyos amang patpatibkar kada tayo. Ay na, nagtakna talaga ti best friend ko. No pay kasta, jak ibagbaga sa anak to apulos ang makaaramid iti bidot. Ngam sapay la kuma, taigiyan akanayon ti Apo, tapno itilat tanalintag ti dalanak. Wen Jonah, ket dayawan ka, gapo iti dayta ka panunutam. Oh my God, rugyan tan ti agtrabaho. Tatang, natumaryo ka di amin ng dagiti agasyo itang agsapa? Way, nanakaw. Katagyaman nak Nasayaat nga rod no kasta. Ina ko nagtrabaho. Nakasagana mo't amin ng ditatikanan kan meriendayo. Ipapudot yon tulangan. Way, nanakaw. Ngamasaan ko man arumbang ay naramid mo amin dagita. Gaputa ka ba ilakpay mait? Tapno adda ko mamit exercise kaw. Agpag na kayon tulatan dita arubayan, tatang. Narigat ngamin no ado ti trabahon nyo. Gaputa ang mga nukumaron tumanan ti asmayo. Narigatan. Sapay agmay-may sa kayo mat nga rod dito'y balay. Saan met siguro? Ang mala, agyamanak. Gaputa mariknak ti kinapatag ko kada kayo nga kabsat. Awan anyaman na tatang. Talagang ipatpatagda ka. Gaputa si kalaangan tinabati kada kami. Alang arudain, ingkanta ang mga numaladaw ka. Di nakpakadanagan dito'y balay. Awan ti dakes ang mapasamak kanyak. O sige nga rod, tatang. Ngam no anyaman ti sitwasyon mo. Basta awagan da kami lata. Gaputa damot cellphone nyo. Apa yun, Annalyn? Di ka kadi mo pa nagtrabaho? Aldawan. Ngam awan pa'y matrorobuatam. Kasladyak kaya timapan iji opisina mi itamanang. Amangan no ipadamag ni Jonah nga agkasardan kin ni Alfred. Kat masakitanak laang. Anya? Anya ka din ti mapaspasamak kan ka. Annalyn, di mo't imbagak kan ka asarda nga mon apagpanpantasyaan ni Alfred. Gaputa nobyo day jay tigayim mo. Diyak ngamin maliklikan tag panunot kan masakitan manang. Kat anya nga ro ti planom. Awan, anya kumangay. Anya nga tano umakar kalaangan iti pagtrabahuan. Tapno maliklikam ang makita dagiti dua. Saanan manang? O sige, inakagrubwatan. Agpaladawak la ang asumrak ita. Ngam, sigurado ka kabailam. Wen manang, di nakpakadanagan. Kabailak da ito'y. Lumabasak pa'y tata. Sige laeng, Annalyn, balasang kaw. Kabarbaruman, naladaw ka itaas umrek. Ay, ko nga min tata. Naladawak anak kariing. Ay, kasta. Nagsangsangit kan samait balasang kaw. Kasano anadlaw na. Ay, kwa. Saan tata? Adala ng kagat iti matak. Iso ako nayo alimtag. Ala, ingkan. Tapno saan ka akarkaro amaladaw? Datapay lang ang tiagidan ang mangal daw ita. Nag-half day nga ni Gemma, gaputada ka no emergency iti balayda. Ay nga nga tati sumaruno nga ibagana. Ibaganan samutan nga kasardakin ni Alfred. Kabailak nga tanubilang. Oh, apay adinak matlasong bata nan, Annalyn. Ada ka di pa kariribukam? Ada ka di ibagbagam? Ay, pasensya kan. Ada lang aming pampanunuta. Apay, ada parikot mo? Ay, awan. Pasensya kan. Adala na ladip ko. Iso adi ka na sumbatan. Ay nga di bagbagam? Kunak, doata pay laang nga agidan ang mangal daw, gaputawan ni Gemma. Ay uwan Sige nga Rudan. Mangantan, tapno saan ta amala daw nga agsubli iji opisina. Agyaman na ka, Gemma. Gaputa manugot ka akaduan nak dito'y balay. Awan nga min ni Manang Jenny. Napan iti seminar. Kat duwa nga aldaw na ichay. Katwan Annalyn, awan mat aramidag. Ken may sa, agpagayam tamat.
Isong awan rumba nga pagdanagam. Maala, maturog ta nga rodan. Agabay tan dito'y kama. Sana balit ang nalawa mo. Wen ay. O sige nga Rod. Good night, Annalyn. Noda ka sa pulam, riingan naklaang. Wen, di nakpakadanagan. Gaputa kabisadok matan dito'y balayo. Numapanak lang agbanyo. Ang adaman pa'y gayam damagat. Anya day ta. Sapay lako mata di nakagura Di mat agdat-daton kan ni Manong Ramil? Awan. Ngam. Awan mat nga minriknakan ko na. Mabainak lang amin amang paay, gaputan na singpag. Ngam, apay. Ada ka di sa bali nga ay ayatam? Kwa, Gemma. Oo ala. Saan kan apilitan amang sungbat iti dayta? Sige, maturog takit din. Manang Johnny, ada ka matgayam dito seminar nga imayak. Wan, ading Lorraine. Kat maragsakan na, gapot adda ka mat ditoy. Uray siya kamana. May mayat ngamin no adam-am mo. Wan nga Rod, umay ka. Intag tugaw iti labi ti hotel. Dayta no, di ka pa'y makaturog. Saan pa, manang? Agin nistoryata pa'y Madamdamatan ton amapan iti pagturugan tayo. Sana bale, agkakaabay laang mat dagitiin na alada a kwarto para kada tayo. Sige, good night, Jonah. I love you. Ay, una yan. Nag-sweet ka talaga kan ni Jonah, pare. Nagasat ka kan kuana. Tanasingpat kan nagagat. Wen, pari Ramil. Isungarod nga an nadakti relasyon mi. Gapot adyak kayat ama pasakitak. Amangan numapukaw ko. Kat dayta tibanag adyak kayat ama pasamak. Jak lakit di maklon no bilang. Madlaw matkit di, nga inayat kayo. Ay, sapay la kuma. Taklunan nakmatan ni Annalyn. Nabayag nga minan agdat-dato na kan kuana. Lalaingam apare. Anyat mom. Amangan no ag double wedding tayon to. No kasta, adda plano yun kan ni Jonah? Nabayagan na pare. Agur-ornong kami laeng. Ngam itisam ngagbayag. Agkasar kaminton. Naragsakak para kada kayo pare. Kat sapay la kuma. Taad damat ka imudingak iti puso ni Annalyn. Tapno addan tumat love life ko. Sapay la ko mapare. Nagasat ka nun ni Annalyn ti maasawam. Nasingpet matlaing dayjay akas kini Jonah. Dito'y kapaylaang sila, Gemma. Inaklabi it agdigos. Kalpasan na, agar mo sartanton. Sige lang. Ngam, ijayak pa'y lasalas. Nakababain mat no, agyanak dito'y silid mo. Idinto tawan ka mat. Okay lang. Sige, inakagdigosan. Nakasimsim pa dito'y silid na. Talagaan na urnos, iti amin abanag de jay agayim mi ni Jonah. Aguray ka. Ano da ito Basaag man. Diary. Saanan? Diary mat gayam. Amangan no kaguranak no pakibiyangak ti diary na. Naganagmatan. Nagan ni Alfred, tinakitak. Basaag, ngamdak agpadlaw. Itaama panagnagak, nupod no tinabayagan nga atap ko kankwana. Ada ka matgaya man dito'y salas, friend. Pasensya ka nabayaga ka nagdigos. Naburing ka anang uray kanya. Saan mat? Kayat ko lang kami tiagtugtugaw dito'y salas. Gaputa kayat ko tiagbasa iti pagiwarnak. Sige nga, Rod. Agsukatak labit, Agar mo sartanton. Tapno makapantamutan anasapa iti opisina. Sige lang, Annalyn. Take your time. Kasla tsak makamove on iti nabasak itay. Tsak laing pagarob. Nabayag kaya man nga agayat ni Annalyn ka ni Alfred iti naliman. Anya langan ti marik na ni Jonah agayami.
No bilang tamaamuan na ti may papan iti daytoy. Anyan. Syakit din ti mariribukan gapo iti naamuak. Mangan ka lang, friend. Inlutok dagiti amok a paboritom amakan. Wen, Annalyn, di nakmakadanagan. Oh, apay. Kaslada kayat mga ibaga kanya. Ah? Ay, awan. Kitkitaan ka lang, gaputa. Bagbagay mo matgayam ti suot mo. At adang agminar ti kinapintas mo. Kasta ka di. Apay nga rod asaan ang mapansin ni Alfred ti kinapintas ko. Adda ka di ibagbagam, Annalyn? Ay, awan, friend. O sige, mangantan. Tapno makapantan ijay trabaho na. Pasensya kan, Annalyn. Di ka nakadwan idirabii. Gaputaawan mo't ngamin kadwan ni tatang iji balay no panawa. Awan anyaman na, friend. Sana bale. Adamot ni Gemma akadwak idirabi eh. Nasaya at nga rod no kasta. Kunaklakit dinawan kadwam idirabii. Adda ni Gemma, iso adikan agdanag may papan iti dayta. Kinapudno na. Kadwain nakmanen inton rabi eh. Nasaya at nga rod no kasta, Annalyn. May bag-arabiim, aling Annalyn. Umay kamanan pasyaran. Nakababain samat. At damot gayam bisitam. Okay lang, Manong. Nasaya at kat di ate imay ka. Tapno mayam amo kakankwana. Anya? Manong Ramil, iso ni Gemma. Gemma, iso ni Manong Ramil. May sakadagiti agdat-daton kanya. Naragsakak amakamamukan ka, Manong Ramil. Kasta akmatkan ka, ading Gemma. Sapay la kuma. Tama kapag siningad ta. Padyak akasta. Gaputa pa nagkunakit, nasayat kamat a tao. Uwan, Gemma. Nasingpot kan nagagat ni Manong Ramil. O sige nga, Rod. Panawan kayo pa dito tapno makapagsarita kayo. Annalyn, itatana ka pa nang tigayim mo. Kaya't kumanan ako mustain ti ayat nga idardarirag ko kan ka. Sapay la kuma, taadamot kan sungbat mo. Kinapudno na. Talagang addan sungbat ko, Manong Ramil. Agpaiso, aglunam ka din ti panagayat ko kan ka. Nasingpat ka na saya at kaatao. Kan napanagnakakmatan, no kasano ti kinapudno kanya. Isa sige. Uwan, Ramil. Aklo na konti dat-daton mo nga ayat. Agpaiso ka di tinanggag ko, Annalyn. Aklunan na kon. O, apay. Kaya't mo ka di nga ibabawi. Ay san, Kakaiso na analpasan na sinong batan nak. Kat nagururayak iti mano atawan. Ay na, jak mailadawan ti kinaragsak ko ita. Agsagana ka. Taag kasartan iti kabiitan na panawan. Anya? Apay? Amom, no kayat konti pa ikalay sa kan ka? Ne, kunak man no ay ayatan nak. Iso ngay naklunak. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te seryeta yu itaalawa. Ti Masakbayan. Ti napalabas, binagbagaan ni Jenny ti kabsat na. Alipatan na kuman, tiriknanak ni Alfred, taamangan no madadaal ti panagpapagayam da. Napanmat ni Gemma iti balay da Annalyn, tapno kaduan na ti balasan. Kinabigatan na, nabati ni Gemma iti silid ni Annalyn, kat nabasa na ti diary ni Annalyn. Iti sabali abangir, inaklon ni Annalyn ti panagayat nga idatdaton ni Ramil, tapno mailamang na ti pudno amarikrik nana. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas ana pauluan. Love Triangle. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Annalyn, kunak man ay ayatan nak, iso nga inaklunak. Ngam, apay nga ron, adi mo pa'y kayat nga agkasarta. Gaputa masapul am-am-am mo tapay ti tunggal maysa. Tapno awan to ti pagbabaw yan tano bilang. Enjoy yung takit di ti ayan-ayat ta. Sakbay nga agpaitalita iti tunggal maysa.
Apay, di mo kaya tikasta? Ibagam lang ta ibabawi kung ti panangaklon ko itayat mo. Ay saan Sige. Bayam, saan kan apilitan no talaga adi mo pa'y kayat? Kat pasensya kan no insingasing ko adagos ti panagkalay sa ta. Nasayata da kan, Gemma. Ada good news, amwak ita agsapa. Oh, anya dayta. Nakaragragsak kamatan. Pagsayaatan ta ka di dayta? Saan? Ngam pagsayaatan tigayam ta. Ay, talaga naragsaka. Gamin, agayan ayatan damanong Ramil kan Annalyn. Anya? Imposible dayta, friend. Kasano ama ibagam nga imposible? Kat mismo ani Manong Ramil tinang ibaga kanyak itay. Nakaragragsakak nga ron. Kan naragsakak mo't unay para itigayam ta. Nakaskas daw mat dayto niya inaramid ni Annalyn. Tinasayaat. Urayan ta nga iso mismo ti mangibaga kadata. May mayat matlaan no baybay anta nga iso ti umuna amang ipadamag kadata. Sabagay. Sigurado. Ibaga na kadata dayjay. Gaputa agpapagayam tayo. Wan, iso nga urayan ta nga iso ti umuna amang ibaga. Amangan ngamin no kagura na ta noon unaan ta. Wan, friend. Urayan tangarod nga iso ti umuna nga agistorya. Iti maipapangkadakwada ni Manong Ramil. Apay, kastoy tirik na. Kasla nagdagsan. Kaslapay kit din jak may pas nagtatrabaho. Annalyn, adaingad ni Manong Ramil lunch mo. Atoy oh. Anya? Ngam aping may pela nang yan. Ado mo ti mabali na pagkatangan dito eh. Apay, pudno ka di nga inaklon mo ti panagayat na? Wan, ngam saan arumbang aramidan nak ngubing. Ay na, makiwin na swasaksan kan kwa na no kas dyan na laang. Alaam kit din to inted na. Ay ayatan na kalaang. Iso nga inaramid na ti kasjay. Ngam di mo mat kumakagura dyan tao. Anya? Agsarita tayo ton madamdama. Masapol nga ibagam kanyak tipod no. O sige, panawan ka pa dito eh. Apay kasi ti reaksyon ni Gemma. Kasladam mo na itipod no ang mapaspasamak kanya. Umuna kayo latan nga agawid. Adapay nga min pagnaksak bay nga agawid Okay, Gemma. Apay, Gemma. Adda ka di date mo ita? Anya? Awan. No addaman, maamuan niyo adagos. Gaputa awan limad ko ka ni Jonah a best friend ko. May paman iti love life ko. Pudno day ta Alfred. Aywan gayam. Ni Annalyn ngay. Jack pa'y mat nakita itay. Ay, imunan arimwar. Ada ka no papanan na. Ay, saor day di agayam ta. Di mat nagtagtagari may papan iti baro a love life na. Bayam lata. Amang ano saan pa nakasagana amang ibaga kada kayo? Sige nga ro, Gemma. Umuna kami kini Jonah. O sige lang. Sana bale. Adupay ti jeep a paglugana. Anya ka diti ko na mapagsaritaan ta. Apay amasapula dito pa restaurant. Tapno maibagam tipod no arik nam kanyak, Annalyn. Anya ka din na itangay bagbagam. Di ka maawatan. Pudno a best friend ko ni Jonah. Ngam agpagayam tamad. Nasayat ka agayam. Kat narumbang laang agbalinak mata nasayat kan ka. Talaga adi ka maawatan. Anya ka diti kayat mga ibagang. Pakawanan na. No jak na igagara a binasa ti diary. Idi imbati nak iti silid mo. Anya? No kasta. Amo mo ti. Uwan, Annalyn. Kat naklaatak iti dayjay anamuak. Jak pulos impagarop. Anabayag gaya man nga adalimad ariknam ka ni Alfred. Pangaasim, Gemma. Di mo ko maibagbaga ti may papaniti dayto kini Jonah. Sigurado agurang anak dayjay. Ngam, kinabaalam tinakipulapol kadakwada iti manu atawan. Apulos adida nadlaw ti pudno ariknam. Gapot adyak kayat amadadaal ti panagpapagayam tayo. Kat nakasagana ak ngagsakripisyo para iti dayta. Ngam, masaksakitan ka. Saan ka di?
Aklon, ngam ka ba ulak na ito rin? Nasaya at apag-ayam ni Jonah. Kadyak kaya't amapukaw ko. O sige, ipapantan akas ta. Ngam, nangiramraman ka pa'y matmanan iti sabali. Ha? Inaklon mo ni Manong Ramil nga oray saan mo mat nga ay ayat. Sigurado, masakitan mat dayjay no maamuan na dayta. Kunak ngamin no maibawing ken kwa na tirik na no aramidag ti kasta. Ngam, saan matgayam? Denggam ko matibalakad ko, friend. No talaga nga awan pulos panagayat mo ka ni Ramil. Makiwin naswaskan kan kwa na. Ad-adda ang masakitan jay tao. Nuluklok ko lagayam. Diyak ang muno ka sa nung aramidag ti kasta. Amok anapod no ti panagayat na kanya. Kat sigurado ang masakitan iti husto no aramidag ti kasta. Nasaysaya atan ti kasta. Ngam ti pang namnamaem iti awan. Pare Alfred, aginom taman kit di. Pangliw-liwak iti bagik. Apa yan, pare Ramil? Itaman pa'y nga ginom ka. Adda ka di parikot? Nagapa kayo kini Annalyn? Saan pare? Ngam, nasakit lang tinakam ko. Tapay. Gapo ka dita saan asweet ni Annalyn kan ka? Saan aday ta, pare? Puno. Inaklonak. Ngam pulos mat, ajak marik na napatagakan ko na. Kinapuno na. Sipod na gayan ayat kami. Awan pa'y pulos na gustuan na, nga inaramid ko aparakan ko na. Anya? Di na pa'y kayat asuko na kadi opisina da. Ibain naksa, gaputamay sa akla nga manalon. Ala, gusto day ta na panaginom mo. Agsarita kayo ana imbag kini Annalyn. May papan iti day ta abanag. Gemma, nadamag mo ka din ti may papan kadamanong Ramil kan Annalyn? Nga, anya? Naamo kamin, asaan da ka no anaragsak, gaputa saan ka no nga ay ayatan ni Annalyn ni Manong Ramil. Kasla mamati aksan? Anya? Apay matakas na tinaybagam. Kasano, kanayon kano ti panangawis ni Manong Ramil kan ni Alfred, tapno aginumda. Kat di na nga ibagbaga ti sakit tinakam na. Anya? Pudno ti kunak best friend. Kinapudno na. Maasyan pa'y kanon ni Alfred kan ni Manong Ramil, gapoy ti kas di adjar na. Ay, no amum lang kumatipod no amapaspasamak. Kaasi mati Manong Ramil. Kasaritak tuman ni Annalyn. Apay nga takas jay ti jar na. Ah? Ay, uwan nga ron. Sige padasam to akasarita. Ngam no siyak, mabainak ang makisarita kan kwa na may papan iti day ta abanag. Pangasim, Annalyn. Ibagam ko makanyak, noan niya tipod no ariknam. Iti mano abulan a panagayan ayat ta. Diyak pa'y pulos na rik na ti kinapatagkukan ka. Marigrigatan akon. Diyak la ko man agtagtagari. Ngam talagang amin amarigatan akon. Pakawan anak ko Ramil. Ngam jak man inggagara. Maasyanak lang amin kan ka. Gaputan na bayag kan ngagdatdatan kanyak. Impagarup ko no masurusuro ka nga ayatan. Ngam, pakawanan na. Kaputasan gaya makasta tinapasama. Nagsakit na ito anak mo ka. Ngaman niya ngay ngarot. Awatak latanti kinapudno. Kat agyaman ak. Gaputa inik ka nak iti gundaway. Amang iparik na itinapudno a panagayat ko kan ka. Sapay la kumatama pakawan na Ramil. Ayatan ka unay, Annalyn. Ketap no saan ka na marigatan. Sige. Itad kunti waya-wayam. Agyaman ak unay, Annalyn. Masya na kunay kini Ramil manang. Kasano da ito yan?
Nang pasakitak iti tao anak kasaysaya. No anya nga minti inararamid mo Naman niya nga rod ng pasan. Inton maminsan, amerisam anaimbag dagiti agbalin a desisyon mo. Tapno awan to ti pagbabawyam iti udi na. Wan manang. Katsapay la ko mata masarakan ni Ramil ti pudno nga ayat para kan kon. Aginunta, Alfred. Nagsakit. Inayat ko itinapod no ni Annalyn. Gamapay a pinasakitan na. Adda ka dinadagsan a basol ko. Iso akas jay tinapasamak. Di kagsaw iti kasta, pare. Nalabit asaan ada kayo ti agkagasat. Patibkeram ti rignam. Di mo itulok, ama perdi ti biyag mo. Gapo iti daytoy a napasamak. Nagsakit lang amin, pare. Nagsakit lang, unay. Gusto ba kan? Itulod ka ng gibalaya. Nabartag kan. Bebe, anak na lang, pare, Alfred. Kaya't ko pa iti aginom. Tapno makalipatak. Kaya't ko ang malipatan ti saam ang marikrik nakita. Naimbangag sapam, Annalyn. Kumusta kan? Oh, Gemma. Anya ter aramidom dito'y balay. Awan mo't nagtulagan ta papananta ita Sabado. Pastor kan nakpay mat agayam. Ah? Sige nga Rod, sumrak ka. Dito'y unag ti pagsaritaan ta, friend. Oh, at iti Diyos. Agpalamiis ta kabayatan ti panagsarsarita ta. Agyaman nak, Annalyn. Kaya't ka lang ako mustaan. Kumustan ti rignam? Okay ka kadilaan? Kinapudno na. Makunkonsensya ak gapo iti napasamak. Amok ang nasakitan iti kastonay ni Ramil. Gapo iti kasya napasamak. Ngam nasaysayatan ti kasjay. Ngam ti agpadpada kayo ang masaksakitan. Sapay na ko ma. Tamakasarak to iti babae apanakan ko na. Wan gaputan na saya at atao ni Ramil. Patsyak ang makasarak tumatlang iti babae amang subad iti napudno nga ayat para kenkwana. Gemma, naamam ka din ti damag maipapan kada Annalyn kan Manong Ramil? Di ka di panagwin na swasdan? Wan, apay nga ta. Manupay la abulan ang nagkarelasyon da. Ngam nagwin na swasdan adagos. Noong mamlako ma. Uy, napauli magkamutan. Apay, amom ka di ti rason no apay ang nagwin na swasda? Ay, saan? Jack amo no apay. Ay, no kayat mo. Kasarita ta ni Annalyn, may papaniti dayta. Kasla mabainak samot na agdamag may papaniti dayta. Kasla ngamin nagbaliwan ni Annalyn. Kasla saanan akas iti sigod nga open ka data. Jack man amo, nalabit. Nga damot rason na no apay akas jay. Ola, ag-lunch break takit din. Oh, dajayan ni Annalyn. Agpaypayapayan. Intayon ag-lunch. O sige nga Rod, mariknak mo't ket di ang mabisina kon. Inta nga Rod. Oh, Annalyn. Anda ka man? Alfred, mabaling ka di ngagsarita ta. Adala na patag nga ibagak. Oh, sige. Okay ka. Sumrak ka pa'y. Okay ka. Agtugaw ka. Agyaman. Dapat agsakit di ti gagaram Anya ka di dayta Alfred, pakawanan na ko. Namjak ing gagara ti amin. Apay ngagsangit ka. Kan, anya ti kayat mo asawen. Anya ti saan mo nga inggagara. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Love Triangle. Dito'y drama tayo, ti masakbayan mo. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kanitim direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez.
Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kinasarita. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kinasarita ni Gemma ni Annalyn. Maipapan iti panangaklon ni Annalyn ken ni Ramil. Kat dita nga inaklon na, anabasa na ti diary tinaududi. Kat dita, binagbagaan nga rod ni Gemma, ti gayem na. Nupa inaklon ni Annalyn ni Ramil. Marik na ni Ramil, ti kinalamiis ni Annalyn ken kuana. Kat gapo iti dayta, naging inom ti baro. Iti maysang aldaw, napan ni Annalyn iti balay da Alfred. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu itaalawas a napauluan. Love Triangle. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Pakawanin na ko, Alfred. Diyaking gagara ti amin. Jak maawatan, Annalyn. Ano ito kahit mo asawan? Diyak ko makayat nga aklonan kan ka ti amin. Ngam nagtagsan ti barukong ko. Diyak ka muna niya ti aramitek. Kayat kong aklonan kini Jonah. Ngam diyak kayat nakagura na. Nasaya at apagayam ni Jonah. Diyak kayat na masakitan. Pangasim. Ibagam no niya dayta. Upay kasla maawata kung ti kayat mo asawan. Kayat ko nga gapo amis mo kan katipod no. Dungag ka. Ibagakan ka ti amin. At sapay la kumata maawatan na. Sapay la kumata di nagtuguraan. Kalpasan nga aklunag kan katipod no ang marikrik na. Gemma, apay ang nagdardara sa nagawid ni Annalyn? Itaman pa'y? Ay, Jack ama. Basta nag-time out kat nagdardara sa pimanaw. Di nakpay nga rod pinagunyan, idinto alinabsan nakpay. Ay, anya nga ti mapaspasamak iti dadya agayam ta. Adan samot parikot na adi na ibagbaga. Wan na rod. Tinasayaat, kasarita tanto, tapno maamuan tano apay. Wen man, madanaganak namin para ka ni Annalyn. Nasaya at agayam dayjay. Isa arumbang laang nga agbalintamot ang nasaya at kankwana. Day tati si Bubo kalaki na no, Alfred. Saan ang nagbayag ti relasyon mi ni Ramil? Kaputa si kalat na tininaon to'y puso. Jak pulos ni namnama da ito anak mo, Annalyn. Pulos asaan mi anadlaw dayta kan ka. Kaputa dyan kaya't ang madadangil ti pa nagpapagayam tayo. Iso ngayong karkarigatak ngayon limat ti amin. Jak amo na niya ti sawak. Hindi ka madanagan. Inaklon ko kan katipod no arik na. Ngamawan ti samali akayat ko asawan. Nagdagsan lang amin ti barukong ko. Kayat ko ngayibkas. Ngam agpatinggalang dito. Sapay la kumata di mon dakdakamatan kini John at tinagsaritaan ta. Jak maikari dayta, Annalyn. Amumat apulos nga awan ilimlimad ko kan kuana. Kasta ti kinapudnik iti relasyon mi. No kasta nga rod. Bay ama siyak to mismo ti mangibagakan ko na iti may papaniti daytoy. Sige. Ngam pangasim ta saan mong abay-bayagan. Juan, ikarik Alfred. Ibagak daytoy kini John na iti kabitan a panawan. Saan ka di nga umay ni Annalyn ita, anak ko? Saan siguro tatang? Awan mo't ngamin timbagbaga nga umay ita. Apay tatang, kailiw mo ka din yung manang Annalyn? Anya? Ay na, surunin nakman ako nakon, Lorraine.
Nagubing meten ngay ni Annalyn nga agbalin amay kadwa nga inayaw. Katawan matdakas na no bilang, tatang. Saan ka di, Lorraine, ading ko? Ay na. Nagduandak meten nga agkabsat. Panawan kayo man laing dito isalas. Ala, masurun samot ta ni tatang, Lorraine. Saan, manang? Nakaisang tupay ni tatang apimanaw. Adto'y ti Diyos, Annalyn. Agpalamiis ka pa'y, kabayatan ti panagsarsarita ta. Agyaman na, Gemma. Aguray ka. Apay alimlim tagdagi ti matam. Nagsangsangit ka di? Gemma, Oh, apay nagsangit ka. Ano ti parikod? mapakawanak nga ta ni Jonah. Numaamuan na ti limad arit na kini Alfred. Ano ti kayat mo asawan? Apay, kayat mo nga aklunan ka ni Alfred, tipod no? Kinapudno na. Inaramid kong dayta. Nagdagsan una yun ti barokong ko. Kaputadyak mayabkas ti pudno amarikrit na. Anya? Kat, anya ti ko na ni Alfred? Gimura ka di? Kayat nang aklo na kini Jonah ti kinapudno. Namkas na jak mo't kabailan. Jak langit di maaklon no kaguranag ni Jonah. Kapoy ti dayto yapanan. Kat, anya nga rin ti planom ita? Jak mo. Kayat ko ti makapagpanunot iti husto. Ngam, agtong palak iti kayat ni Alfred. Mapan ko kasalita ni Jonah. Kat ibaga kamin kan ko na tinabayagan na palimad ko. Sigurado ka? Ka ba alam? Masapol, friend. Aklunak no niya kay bunga da ito'y ngaramitan. Ngampat yung manwanasan. Tsak ingagara ti amin. Tsak ingagaraan ni Alfred. Tinayat ko itinapudno. Nay, Alfred, apakas na ti panangkit kitam kanyak. Da ka dirugit iti rupak. Takas taunay ti panang parang mo kanyak. Awan. Ngam, adala na lagip ko. Anya nga iti malagip mo. Ti sana nagbayag a relasyon nyo kini Annalyn. Anya? Ne. Apay mo't analagik mo mananday ta. Umay ka man gid di. Inta ginom. Pasensyakan pare. Ngam, adapag nami ita kini Joanna. Iso adi ka mapatgan. Kasta ka di. Ay, sayang. Agmay sakman gaya man na mapan aginom. Pasensya ka na talaga, pare. Sana pale. Kumuyog aktukan ka inton maminsan. Ikarik dayta. Sige lang pare. Makapaapal ka mat. Kuma, addan tumot tan love life ko. Akas kada kayo kan ni Jonah. Oh, apay Annalyn, saan mo ka di ang magustuhan ti linutok ang masida? Kasla saan ka mo't ang makapangan? Itay ka pala nga nakasango dito lamisaan. Ngam di mo't makmaksayan data nagbasit ang makan, nga inkargam dita platong. Manang, naimas ti makan. Kinapudno na. Paborito ko dayto eh. Saan ka di? Ngam, Oy, di kag sinaay dito sangwanan ti panganan. Ala, ituloy mo kit din ti mangan. Agsarita tanto inton madamdama. Nagado ti tao ita dito'y park, Alfred. Kasla, adapay si bubukal a pamilya, oh. Sigurado akas tanto matibuklan ta a pamilya. Naragsak, kandakkel a pamilya. Anya nga tati mariknana. Numamuan na ti kinapudno may papan itigayem na. Hoy, Alfred! Nakaululi magkamot dita. Apay ka di? Ada parikot mo? Ay? Anya itayan ti bagbagam? Anya kamot ton. Itayak pa lang asumanao. Ngam di mo matgayam dengdenggan. Makapasakit kamot itinakam. Adan samot ton sa balya pampanunutom. Iso akasta ka. Anya? Awan, adala na lagip ko. Ngam amom, ad-adaga mga agminar ti kinapintas mo, no agmisuot ka. Anya? Anay ko,
Agkidil ka maten. O may kakid din. Ituloy tan tagpasyar. Kaya't di ka madanagan. Si kalaang ti pampanunutek. Kan linaon to'y puso. Mamati akmat keti. Aglamlambing laang Alfred. O sige, agpasyarten. Adupay ti kayat ko pagpasyaran itangaal daw. Annalyn, agputno ka man kanya. Ada ka di parikot mo? Apay kasla sa bali ti tigtignay mo? Kasla ka na yun anagadayo ti turong ti imatang mo. Gusto ka man. Talaga mariribukan ako na. Apay, anya ti pakariribukam. Diyak nalapdan tirik na. Inaklon ko kin ni Alfred ti pudno marikrik na para kan kuana. Anya? Apay nga inaramit mo ti kasta. Ang mga no bumabati pa nagkita ni Alfred kan ka, gapo iti kasi nga inaramit mo. Kat, duwada ka di ka ni Jonah nga agdangdangag. Idi imbagam teriknam ka ni Alfred. Saan manang nilang Alfred tinang ibaga. Mabutangak ngamin ang mga nukaguranak ni Jonah numaamuan na ti amin. Ay, oo, na yun ti kasta nga inaramid mo. Pinasayaat, inkakasarita ni Jonah itamat laeng. Ipudnom kan kwa na ti amin. Agbalin ka na pud ni tigayim mo. Nga oray na riga. Ayan ni Jonah, Alfred. Kunak man no dua kayong adda dito iso nga inawis na. Saan ko akadwa ita ni Jonah? Adala ang napatag nga ibagak. Isong inawis ka. Ha? Anya dayta? Napatag sakit di unay Gaputa oray la inawis nak dito restaurant. Sapay ko matadi ka aglibak, Gemma. Anya ti kayat mo asawan, Alfred? Adda ka di amam. May papan itipod no arik na ni Annalyn kanya. Nakaamam iti dayta. Inaklon na kanya idikalman. Nakunana anadagsan ti barukong na. Iso aday jay. Imay di balay kat kinasarita na. Adda ka di amom may papan iti dayta? Wan, Alfred. Aklonag. Anya ti planom ita. Naibaga na kadikan ka. No apay nga inaklon na, tirik nanakan ka. Nakunana kayat nalakan no ayib kas ti marikrik nana. Anya nga ron ti planom ita. Ipudnom kadikan ni Jonah, ti may papan iti dayto Tsaka mo. Mariribo ka na. Amkak nga amangan no gumura kini Annalyn. Panagkunak matkit di kat saan. Rumbang lang ang maamuan mat ni Jonah ti may papan iti daytoy abanag, Alfred. Di kag danag. Awan planok nga agilimod kini Jonah. Nasayaat nga rin no kasta. Di yu baybayagan ti panangi pakaamuyo. Tapno saan nga adda nga agsakit tinakam ni Jonah, a best friend ko. Tata, nabayag ka din arimor ni Jonah. Medyo nabayag matain. Napanla na kitsinda. Angam urayam labiitain. Danda ni itanday jay. Angam madamag kuman. Adda ka di pagnayo ita? Isong adda ka? Awan, tata. Adala ko man napatag nga ibagakan ko na. Kasta ka day. Urayam lat nga ruden tigayem mo dito'y salas. Agbuya ka pa'y lang ititibay. Tapno saan ka amatektekan. Sige lang, tata. Uray saanan. Urayak latan ni Jonah aging ka sumangpad. Ay, nasaya ata si mangpet kan anak ko. Itay pa'y nga agur-uray ni Annalyn ni Jay Salas. Ha? Apay ka no, tatang. Awan magsaritaan mi ita Awan mo ti imbagbaga na. Inkalatan kasarita. Sige nga ron, tatang. Ingkay ayaban ni Lorraine, taas ikaswa na dagiti ginatang ko. Tain nakasarita ni Annalyn. Ang mga no damat na patag na ibaga na kanya. Siya, kunti makamu ka dagitoy. Inkalatan iti ayan ni Annalyn kat kasaritam. Kaasimot nga agur-uray. Wan, tatang. Mapana ko iti ayan na. Hello, Lorraine? Hello, Manang Jenny. Nakaawag ka mat? Wana ading ko.
Pasensyakan ano na kasi nga Saan matkit di, manang? Apay ka di? Kaya't ko kumaasaludsudan, no adda dita ni Annalyn. Naibaga na ngamin itay, ama pandita balayo. Ngam nagbayagan, di malaagawi dan. Pudno ka di nga adda dita? Wen manang. Adda diti balay ni Annalyn. Kinapudno na. Urayan na ni manang Jonah. Adda ka nung ngamin napatid nga ibagana ka ni manang ko. Kasta ka di? Wen manang. O sige nga Rod, saan akon amadanagan, gaputa amok nga adda dita. Wen, manang Jenny. O sige, bye. Bye, Lorraine. Katagyaman nak. Ay, sapay la kuma. Tanasaya at resulta ti pagna ni Annalyn. Sapay ko mata saan akagura ni Jonah. Numaamuan na ti pudno. Ala, nakaturugan ni Annalyn dito sa salas. Kaasimat. Natuukan san anagururay kanya. May batan ng tigam na. Naimbaglakit din ka na si Poco. Basag man. My first love. Ha? Ay, ituloy ko basahan. My first love is Alfred Manalo, the boyfriend of my friend Jonah. Pud mo ka diti mabasbasak? Ni Alfred, the first love ni Annalyn? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Love Triangle. Dito'y drama tayo. Ti masak awas ang napauluan. Love Triangle. Dito'y drama tayo. Ti masak bayan. Ni Alfred, the first love ni Annalyn. No kasta, agayatan kan ko na sakbayan nagnobyo kami. Jonah, adakan. Ha? Apay nga gamuti diarik. Iyag mo kanyak dayta. Ano ti kaya tasawan da ito'y Annalyn? No, kasta. Nabasam ti diarik. Juan, kat naglatak anigayam Alfred ang nobyok ti first love mo. Apay asaan mo nga imbagbaga? Anya ti planom? Pagayayaman na kasta ka di. Nagbidot ka, Jonah. Awan plano ka, kasta. Katjak ing gagaraan ni Alfred ti inayat ko. Pakawanan na ko, ma. Kinapudno na. Daytoy abanag ti umay ko ibagakan ka. Kaput at yakon kaya't nga ilimat kan ka ti amin. Anya. Tanya ko matinam na maam amarik na kita. Maawatan ka no gumura ka kanyak. Awan plano ka mang riribok. Mamati ka kumamat kanya. Anya ko mati makagapo iti panangaklon mo iti daytoy. Kayat mo nga agpabusuyan. Kasta ka di. Sana kasta ti kayat ko, Jonah. Kayat ko lang ang awan ilimlimad ko kada kayo. Iso nga inaklon ko. Nga mamati ka man na saan. Awan da ka sa panggap ko. Diyak kaya't amadadahal ti panagpapagayam tayo. Anya. Dayta ti pudno. Dayta pa'y ti maysa. No apay ang nagbutel nga kamang ibagakan ka iti may papan iti daytoy abanan. Diyak ka mo, Annalyn. Mariribo ka nak. Kaya't ko ti makapagpanunot anaimbag. Pinagkaykaysaan dak. Amo yu gayaman. Namdiyo pa imbagbaga kanyak. Pangasim, Jonah. Agkalma ka kuma. Awatam kuma ti sitwasyon. Saan pa yan ti ayan ti bidot? Kasta ka di Alfred. Saan akasta ti kayat ko asawan? Ngam awan maalam, no agpailuyos ka iti emosyon mo. Pakawanan nakmat, Jonah. Jak imbagbaga ti amin. Gaputa kayat ko nga isu amis mo ti mangibagakan ka. Ngam pinagbalin na kamulanglang. Saan anapod no agayam? Gaputa di na pulos na dakdakamat ti may papan iti pudno arik nana. Kagurgurat ni Annalyn. Ala, agpalamiis ka pa'y.
Panunutem dagiti imbaga na ken ka. Di nakanumat ing gagara. Isong awatan tayo kumamat ti sitwasyon na. Maawat ako na. Isumat lagayam asaan ang nagbayag ti relasyon da ni Manong Ramil. Gaputa si Kalata ti linaon ti puso na. Di nakapulos malipatan. Ala, ingka payagin na friend. Baliwan tayon to lang ti agsasarita, inton agkalman ti riknan. Wen ngagpeso, Jonah. Awan na saya at ang mapanunot mo. No saan ka ngagkalma. Manang, dito yan ti pagbutbut nga. Napasama ken. Kaguran ako ni John. Di nakmawatan. Maawatam ko matigayam mo. Nalabit anak laang. Gapo itinamuan na. Agbaaw tumutlaang ti pungtot na kan ka. Sapay la ko ma, tama pakawan na tigayam ko. No apay mat ngamin anipay Alfred tinayat ko. Namamo ti Diyos. Diyaking gagara ti kastoy na pasamag. Diyak kayat akaguran ang tigayam ko. Diyak kayat ang madadahal tinapintas alinangan mi ngagpapagayam. Ala, husto daytan. Di kagdanag. Maornos tumutlaang ti amin. Nasaya at atao dagiti gagayam mo. Isu apat tiyek ang maawatan da kan tumutlaang. Che, Jonah, apay akino silapam ni Annalyn. Idin to taimisam ita nakita na ka. amo kapakitang tao lang dayjay. Ngam kinapudno na, traidoran nakto kat agawan na tinobyo. Anya? Jonah, saan mo't siguro nga ramidan ni Annalyn ti kasta? Umay kakit di, mapantay ti ayan na, makisarita takan kwa na. Diyak kayat, si kanti mapanno kayat mo. Ay, naglukon. Jonah! Agsubli ka ditoy! Jonah! Sika, Pangaasim, John. Kasaritan ako ma. Di nakmat kumaguraan itibanag asaan kumat nginaramin. anya? Saan mo mat kumaapanunutan na traidora? Gaputadyak maaramid da ita. Gaputag pagayam ta. Boston, diyak mamati ka dagita nga ibagbagam. Gaputano ko manapudno ka agayam. Di mo ko maipalubos ang nagayat ka itinobyo. Ulit tagtagkid daw iti pamakawan, John. No nakabaso lakman, iti panagayat ko kini Alfred. Pakawanan na. Ngumday lang ti may bagag. Iti kaano man, saan ka, Trinidor? Tanong maramid ko kumaday na. Inagaw ko kuman tinobyo mga oray saan kong imbagbagakan ka. Gapoy ti limad a panagayat ko kankuan. Awan iti panunot ko day ta abanag. Katapno agsardang kan nga agpampanunot iti madi kanyak. Aramida ko niya niya tirumba. Sige, agpakada akon. Kat kanayon mo kumalaglagipan. Anapatag ka kanyak. Di pa nagpapagayam tayo. Kinapudno na. Patpatang ka naklaang ti puso. Nga maasya nakunay kan ka, Annalyn. Mabutang nga ang mga numaibawing kan ka ti panagayat ni Alfred. Ngamin, nasingpat ka nasaya at ka tao. Sigurado ka kadi iti day ta desisyon mo, Annalyn? Juan Gemma. Barang no iti kaawan konton diti opisina. Kat agbalintumatan ang naragsak ni Jonah. Kaya't ko ang makita ti sigod a Jonah ang naganay kay kan naragsak. Kat nalabit ang mapasamak mananday ta. No saan na kon ang makitkita. Kat, papanam nga rod itan ngay. Ada ka din umakaram? Planok taga abroad, friend. Barang mailiwliwag ko ijay dagiti saan anasaya at anapaspasamak kanya. Kan barang mamimpinsan matan amalipatak tiriknak para kini Alfred. Una yan. May kawa ak amaksayan kami. Saan tayo ang makapagkukuyog akas iti sigod? Sorry, Gemma. Basol ko ti amin.
Di mo ko maunay papapasulan ti bagim. Amok asaan mo anagayatan ti kastoy, anapasama. Adto'y ti kape, manang. Inyag kundi ti salas. Agyaman ading ko. Nagadayo manan ti turong ti imatang mo. Apay, di mo pa ilan napakawan ni manang Annalyn? Kinapod no na, Lorraine. Kaya't ko kumanti makikapyakan ko na. Nga mabutanak. Ang mga no maibawin kan ko na ti panagayat ni Alfred. Anya? Apay ngamin apanunutom dayta, manang. Awan ka di ti panagtalak mo ka ni Manong Alfred. Dakkel ti panagtalag ko kan ko na ading ko. Amok nga ay ayatan na. Matlagayam. Punasam nga rudan ti kasta ariknam. Makikapya kakit din itigayam mo. Tapno agsublit ti sigod alinangan nyo. Bayam, Lorraine. Inutak akasarita ni Annalyn. Katsapay la kuma, taag sublin tumatla ang itisigod, tinapintas alinangan mi. Jonah, saan ka kadi naragsak? Gapot agpaspasyar tamanin. Alfred, Adda ka di parikot. awan. Ngam, kaguran ka di. Itian niya kumaga po aguraan ka. Ngamin, gimura ka ni Annalyn. Gapo itilimad a panagayat na kan ka. Maawatan ka. Ngam amok nga agbao tumatlaan day taaguram kinukuhanan. Patsyam ko mati bagbagana. Gaputa siyak amis mo. Kat jak narik na nga da sa bali ang motibo na. Nalabit at talaga adi namat inggagara ti amin. Juan, Alfred, katsapay la kuma. Tama isublin to pa'y tisigod a panaglalaman tayo. Patsyak ang mapasamak to dayta. Kat dayto iti kanayon mo alaglagi pa. Agtalag ka kanyak, gaputa ay ayatin ka unay. Kat di kanto isukat, iti uray manupay nga Annalyn. Mamati akit iday ta, Alfred. Ay ayatan ka unay-unay. Annalyn, nagsaur ka. Nag-resign ka matgaya man ngam apay adi mo imbagbaga kanyak. Pasensya kan, Gemma. Ngamdya kon imbagbagakan ka. Gaputam mo kasangitan nakmanan. Saan ka din nagpakada ka ni Jonah? Saanan? Amok amaragsakan day chay. No saan nakton amakitkita dito opisina. Si kantulatan ti mangibagakan ko na. Di ka kumamanglip-lipat ha, Annalyn? Saan to apulos? Gaputa ipatpatag kayo agagayim ko. Kat idaw-dawat ko. Asapay lang ko ma. Tadumtang tumat lang ang tipanawan ang apakawanak ni Jonah. Asino tikit kita mi ti Deja abanda, Jonah? Di mat table ni Annalyn Dayjay? Apaya sa bali mo ton tinakatugaw? Saan ka di asimrot itangal daw? Kwa, Jonah. Diya ko nadakdakamat ka. Ngam nag-resign na ni Annalyn. Anya? Apay ajak na amamuan. Apay, anda ka di matlaang patag ni Annalyn ka? Gemma, nasakitanak laang gapu iti naamwak. Ngam saan akayat asawan dayta? Analipata kon tisigod a panagpapagayam tayo. Lukas na. Saan mo akagura ni Annalyn? Kuma, ngam iti daytoy nga inaramid na. Ad-addan aguraak, gaputad di man la nagpakadamot kanyak. No kayat mo, mapantay dya balayda. Sarungkaran ta, sakbay ti flight na. Anya? Mapanan iti abroad? Wan, Jonah. Agabrudan ni Annalyn iti umay abulan. Sigurado ka kadi, akabaalamon asangon ni Annalyn, Jonah? When Alfred, diyak kayat amapan iti abroad, asaan kami pa'y amakapagsarita. Sige nga rod. Agkukuyog tayo kada Gemma amapan iji balayda inton bigat. When Alfred, kinapod no na, kailiw kumuton ti sigod alinangan tayo nga agpapagayam. Agim-impaki ka madgaya mon, Annalyn.
Di mo't inton umay ambulan pa ilaang ti flight mo. Nasaysaya atin tinasapsapa, manang. Amangan no adda jak maisagana. Ken maysa, nalipatam ka din. Agtapos ang tibulan inton bigat. Unyag paiso Ay, Oh, apay ngagsin na ay ka. Di mo ka di kayat nga gabrudan? talagamot ano mabalbalin? Katjak kayat nga umadayo ka. Nang runa, katadamot na talgad apang gadam diti Pilipinas. Nang apay ngamin amasapal nga umadayo ka pailaang. Manang, amumot ti makagapo saan ka di. Sapay la kumata maawatan nak. Di ka madalagan. Duwala ang atawan ko ijay abroad. Makaurnong aktumat siguron iti umdas apag negosyo. Ala sapay la kumangarod tanasaya at agasat ti bayam ijay. Kanayon mo akid dawon ti panarabay ti apong, inton addakan ijay. Uwan manang, ket agyaman ak unay iti panang supsuportamlat na kanyak akanayon. Lapsan ka pa dito'y salas, Alfred. Sumre ka kung dita silid a pagababangak. Sige lang, pare. Apay pare, madi ka di tirignam? Naggasat ka, pare. Taado ti mangipatpatagkan ka. Ngam siyak. Awan. Ni, apay anak ko nam dayta. Amokon ti amin, pare. Amokon. No apay as anak anayat ni Annalyn. Pare Ramil, di mo ko mapanunutan na pinagkaykaysaan da ka. Ngamin, uray siyak. Nabiit ko pa'y anaamuan ti may papan iti dayta. Maawatak mo't kindi, pare. Ngam nasakit lata para kanyak. Inayat ko itinapudno ni Annalyn. Nalaos ti kinaragsak ko, idi inaklong na ti ayat ko. Ngam gayam. Di mo ko maguraan ni Annalyn, pare. Pare, jakmat kindi kagura. Gabutan na ibaga na kanyak. Akayat na kumaamaibaw ing tirik na kanyak. Ngam tirigat na. Saan akas na tinapasamak? Talaga nga minaditay kontrolado dagiti paspasamak iti biyag tayo. Adda dagiti bambanag aditay maawatan. Uwan nga ron, pare. Ala, sapay la kuma. Tamasarakan tumot ni Annalyn ti ayat, aparakan ko na. Agpapankan ka, pare. Anya ti amo tayo. Ang mga nuda kayon tumot lang kini Annalyn ti agkagasat iti udi na. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryeta yung itaalawas, anapauluan. Love Triangle. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Manang Jonah, Oh, apay Lorraine, anya tinapasama. Apay akas la madandanagan ka. Agsao ka kuma. kuha ngamin manang. Aggurigor ni tatang. Jak amo ti aramidat. Ha? Apay, nabara ka di unay? Intaray mo kuman na iti ospital. Jak ngamin amo ti aramidak, manang. Mabit lang, inta kitaan ni tatang. Ayun ay katadanag yung nagkabsat. Basit lagurigor da ito'y. Kasta unay ang titaran tayo. Dini ngamin kayat amapukaw da kayo, tatang. Kasta nga agpay su tatang. Iso nga agpaimbag kayo kuman. Nagbaaw maten ti gurigor ko. Sa nabalay ta naglingetak maten. Ala, agina na kayo nga ruden. Agluto kami kan ni Lorraine iti paborito yu amasida. Ay na, agyaman anak ko Talaga amariknak ti panangipatigyo kanyak nga amayaw. Wen tatang, talaga nga ipatpatagda kayo unay. Ala, ingkay maturog ang tatang. Sana bale, natumaryumutan dagiti agasyo. Madamdaman taw nanak. Sanak pa imot nga agtuglab. Adaman madamag ko. Nagkapya kayo ka din kini Annalyn nagayamaw. Saan pa'y narod tatang?
Jak matamo no kasano nga asikga, kan kasarita. Nasaya at atao ni Annalyn. Ket maawatak adi namet inggagara tinagayat itinubyom. Mabutanag lang amin iti mabalin ang mapasamak, tatang. Amangan no maibawing kan ko ti panagayat ni Alfred. Agtalag ka itinubyo, manakaw. Di ka agpailuyos iti kastarik nam. Gaputawan na saya at nga ibungan na. Wan tatang, ikarigatak nga awaton ti sitwasyon. Tapno agkapya kamin kan ni Annalyn. Dayta ti kasayaatan, anak ko. Nadamag mo ka din, Jonah? Tiyan niya, Simangpot ka nun ni Annalyn. kasta ka di? Anya, tanti lang nga na ita. Siguro, nakarkaro apin mo daw. Tinasayaat. Mapantay jabalay da inton bigat. Mabainak, Gemma. Nang runak at saan kami ang nakapagsarita, sakbay anapan iji abroad. Intakit din. Amok akayat na tamatla ang amakita da ija agayim ta. Sige nga, Rod. Iturturot kun ati mapan? Kaano ta nga, Rod, ang mapan? Ura inton bigatan ah. Sana bali. Awan serek gapot ta Sabado. Sige nga, Rod. Mapantay iji balay da Annalyn intun bigat. Sigurado ka kadi akayat munti makisarita kini Annalyn ita. Wen Alfred, kinapudno na. Kailiw kumuton da iji agayam ko. Rumbang lang nga kapya kayon. Nang runak at natulag ti kasarta. Wen, sapay la kuma, tasan agimura ni Annalyn. Gapo iti reaksyon ko, iti limad a panagayat na kan ka. Amok ang maawatan na dayta. Nasingpat ni Annalyn. Amok dayta. Iso nga rod ang nagbuto nga idi. Amangan ngamin no. No maibawing ti panagayat mo kan ni Annalyn. Anya? Saan to ang mapasamak dayta? Gapo tayo ayatin ka unay. Sika ti inararapahap kong agbalin nga ina, dagiti agbalin tong anak ko. Alawanan. Ala, intarodan. Itulod na kun iji balay. Tapno makaawid akon sakbay asumip nga. Apay ading ko, saan ka kadiarungkan? Agpasyar ka kumamot atap na makarelax ka. Masadutak manang. Awan matan dagiti sigod akakadwa. Di Gemma laungan. Agpasyar ka Di ka kulkulong latan dito'y balay. Ungan manang, mapanak tulat ta. Agurnusak pa'y dito Nakagulgulong amin. Pasensya ka na ading ko. Diyak kamin masangot ti agidalimanag, gapot ang makumikumak. Maawatak manang. Makiasawa ka ngaminan Tapno adda kadwang agidalimanak. Anya? Sika talaga. Ay, siyak manan tinakitam. Naimbag nga oras mo, Annalyn. Mabalin ka din sa rungkaran da ka? Ha? Gemma, adda kayo? Wen, gaputa kailiw da kan amakita ken makadwa manan ngagpasyar. Apay, saan na kami ka di akailiw? Umay kayo, sumra kayo. Di taunag ti pagsasaritaan tayo. Umay kan, Jonah. Nakamatider ka mo ilatan di taruhangan. Diyak namin amo no. Welcome ako no saan. Umay ka man ket di tarakupan ka. Ay na, Annalyn, friend. Kailiw ka unayan. Puray siya, friend. Kat ulit ak manantag daw iti pamakawan kan ka. Sapay la kumata mapakawan na. Nabayagan anapakawan ka, Annalyn. Kinapudno na. Nagpatangkanak laang. Ngam kayat ko launayan ti makikapyakan ka. Nakaragragsa ka kita. Kandi ka madanagan. Nakalipat akon. Kat day tati pagyaman ako na Gaputan nakalipat ak idi adda ak ijay abroad. Ay na, makapailuyos kayo matadwa.
Uston dayta. Jonah, damagam man kit din, ayan ti pasarabot akin kwa na. Ano? Apay nga ipadalan mo pa ila kanya. Talagang adda pasarapok ka na kayo. Kat special dagi jay. Sigurado ang magustuhan nyo. Sige nga Rodan, ingkalaan nun. Kaya't kun makita dagiti pasarabom kada kami. Naragsak man nga Ruden at ipa nagpupuyog yung agagay manakaw. Wan tatang, talaga nakaragragsakak. Nalaganan ti Riknak ang makikalay sa ni Alfred. Nang runakat, naibaga ni Annalyn ang nakalipatan. Nasayaat nga rod no kastamanang. Awanan parikot, no bilang ta... Tanya, ading ko. Di mo pa'y ka di na ibaga kinimanang mau, anak ko. Talaga saan pa'y tatang? Mabuti nak ngamin. Ang mga nulapdan na kami. Anya ka din day nga ibagbagayo tatang. Lorraine, ading ko. Mabalin ka din nga ibagayo mat kanyak tapno makarelate akmat. Maamak ka no ngamin amang ibagakan ka nga addan nobyo na. Anya? Adan nobyom ading ko? Saor ka? Adda gaya man, ngam di mo pa imbagbaga kanyak? Sorry manang. Nagamakak ngamin nga ang mga nulapdan na kami. Apay ko mga aramidak dayta. Ang agoray ka man. Sino ka di tinobyom? Kwa manang. Ni Diego, akabsat da manang Annalyn kan manang Jenny. Anya? Iso tinobyom? Di ka madanagan. Sa anak apulos ako montra, gaputa na singpot ni Diego. Kasladyak mamati iti imbagam, Jonah. Nobyo ni Lorraine ni Diego, akabsat da Annalyn kan Jenny? Uray siyakmat. Ngam na kumpirmak mismo kan ni Manong Diego dayta. Katpod friend. Awisem nga rod idan tapno maki-double wedding dalaangan kada kayo. Anya? Oh, adtoy. Nagluto ak iti naimas a merienda tayo. Mangan kayo iti ado, ha? Kailiw kunti kastoy. Ngam di mo unay palokmagan ni Jonah gaputa ang mga nusanton nga umanay ti wedding gown na. Ha? Ayun na niya. Angam sana bale. Italaang mat. Mga naklat ta iti ado. Sana bale, saan mo't affitted ti gown ko? Wan ka di. Mangan kalata. Gaputa uray lumukmag ka. Kat ay ayaten na kantulat ta ni Alfred. Wan apay nga awan pa'y boyfriend mo nga aging gaita. Di mat ko nam, anak kailiw-liwag kan. Katwan mat. Kan may sa, addan boyfriend ko. Ha? Umay kayun to inton kasangay ko, inton umay alawas. Iyam-amok to kada kayo ti boyfriend ko. Ang paiso? Pudno ti pagbagak. Iso nga umay kayun to inton kasangay ko tapno mayam-amok kada kayo ti boyfriend ko. Saan ka di ang mabalin nga ibagamitan kada kami tinagan ti boyfriend mo? Mamaminsan tuon ti panangibagak. Inton kasangay ko. Maalamangan tayo kitin. Ado ti inlutok amakan. O sige, nukastati ko nam. Annalyn, agsubli ka di pa iji abroad? Saanan? Di na kon palubusan ti nobyo. Agkasar kami mat kanon. Anya? Mga no makigiddan kan kada kami. Saan? Umununa kayo. Gaputan na tulagan ti kasaryo. Ay na, nakaragragsakak. Jack ni namnama nga agsubli ti sigod alinangan tayong agpapagayam. Nakarkaro pa'y kanya Ti amok kat saan na kun amapakawan ni Jonah. Naamiris ko nga men, asaan arumbang agumurakan ka. Nang runa pa'y ta. Agbalinton nga ipag mo, ni Lorraine akabsat ko. Unmat, iso arumbang laang nga agbalin tayo anasaya at ititunggal maysa. Gaputa agbalin kayon ton nga agkakapamilya. Manang, sa dino tinaggapwam? Kan, anya dagita awit mo. Nagadumay. Napanak nagatang iti isagot ko kani Annalyn.
Kasangay na ngamin inton bigat. Ay, uray siya. Adamat isagot ko kan kuana, manang. Ang magustuhan na nga ta. Patsyak akasta, gaputa saan mo't anaarte ni Annalyn. Nasaya at nga rod no kasta, manang. Tapno sa anak ang mabainan kan kuana. Ah, sige Pag tumarakpay ni tatang iti agas na. O sige laang, ading ko. Sigurado ang maklaat dagiti gagayem mo. Inton makita, kan maam mo dati nobyom. Sigurado day manang. Ngamin, awan apulos na dakdakamat ko kadakwada. May papan itinobyok. Iyam amok tulatan inton bigat. Alang nga rutin Inka maturugan. Gaputa masapat apay nga agriing inton bigat. Sige manang, mariknak mo't bannog ko. Happy birthday, Annalyn. Ay na, nakapinpintas kay tiday taasuot mo. Agyaman nak, Jonah. Umay kayo. Agtugaw kayo dita banda. Happy birthday, manang Annalyn. At iti sagot ko. Agyaman nak la rin. Angam saan ka kuman nagtaktakpay. Naragsaka kon nga oray makita kayo la. Happy birthday, Annalyn. At to'y matisagot ko kan ka. Wow, nakapimpintas kay ta. Agyaman nak, Gemma. Happy birthday, Annalyn. Ato'y matisagot ko kan ka. Agyaman na. Uy, nagmayat mo tan tiisam ni Annalyn, Manong Ramil? Wan nga rod. Anya nga tano, armam man ang tigayam Anya? Saanan, Gemma. Jakon kayat ti agdaton kan kwa na? Ha? Agtal na ka dito. Malao may kayo kit din. Mapantayo ijay abanda. Si Kamat, nakapinpino ti kudot mo. At dan samat kit di manan pakasorpresaan tayo ita, Jonah. Happy birthday, Annalyn. Agyaman hak, Alfred. O sige, mapankan ijay ayanda, Jonah. Nakatugaw da iti da ijay abanda. Annalyn, Apayakas tati pa nagkitam kanya. Adda ka dirugit iti rupa. kayat ko lang ti agyaman. Gaputa saan mo nga imbagbaga kini Jonah. Tinaklon ko kan ka. Saanan ang masapul ang maamon na pay. Bay am asyaklatan ti amuna ang nagayat kan ka. Adda ngamin dagiti panag asaanan arumbang nga ibuksilan pay. Nupay kasta, agyaman aken ka. Gaputa tinulungan nak amang laban iti sigod. Arimusi nga ayat ko ken ka. Gapot hakas jay ti rumbang. Naamiris ko, arumbang alipatag tirik na kan ka. Gapot na sigurado nga ado ti maisakripisyo. Tinapatag kita, kat na ornusan ti amin. Umay tayo ay, jayon ni. Ada ka di pagsarsaritaan nyo dito, eh? Kinablaawak lang ni Annalyn. O sige, itay ni Jay. Magagaran akon iti panangyam amon ni Annalyn iti nobyo na. Wan ngagpayso. Iyam amumon kada kami tinobyom no nakasangpeten. Itaypay nga da dito. O sige, umay kayo nga rodan. Iyam amukon kada kayo tinobyo. Kaslajak pa'y lamamati. Ni Manong Ramil matlagay ang tinubyo ni Annalyn. Wan nga rod. Ngam amom, naragsakak para itigayam ta. Uray siyak Jak ni namnama nga isuda matlagayam iti udi na. Pasensya kayo na. Ngam idipay lang nga amok day ta. Ha? Ano niya? Talaga analaing ka nga agilamang iti sikreto, Alfred. Gamala, bye-bye ang tayon. Tinapatag ita kat naragsak tayo amin. Naragsak kayo ka di? Itataada tayo dito'y beach. Manang Annalyn. Ay na, nakaragragsak mat ni tatang. Wan nga paiso. Dayjay ne, nakabanikas pa'y itiigit ti bye-bye. Ada ko maibaga. Anya day na. Maligaya pod dati sa opisyal na YouTube channel lang ang Buka Radio Drama 2025. Makinigo pang tamasahin ang mga klasikong radyo dramang Pilipino. At huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang bell para maabisuhan sa mga bagong update.
Timasak Bayan, isang makapangyarihang Ilocano radio drama na naglalahad ng tunay na kwento ng pag-asa, pagbawi at paninindigan sa gitna ng mga pagsubok. Sa bawat episode, tunghaya ng malalim na damdamin ng mga tauhan, ang kanilang mga laban sa buhay at ang muling pagbangon mula sa mga sugat ng nakaraan. Ipinagmamalaki ng Anbuka Radio Drama 2025 ang nangungunang Ilocano Radio Channel na dalhin sa inyo ang mga kwentong sumasalamin sa ating kultura, pananampalataya at lakas ng loob bilang isang komunidad. Huwag palampasin ang bawat full episode ng Timasak Bayan. Eksklusibo dito lamang sa Anbuka, ang #1 Ilocano radio drama sa YouTube.